Times of Mizoram clear tu te chibai voin hi July ni som ni pakhat ani a chanchin update tharbera chuan meiche pathum soi sakna mo phurtu berangai chu achen na in hal sakni in an soya meitei telem channa ang viau mai Thla kami hi han en chian chuan in ruak bungrua engma omlo ni in alanga ain hrim po hi cheng sing khat man po ani lo top mai poi khoi tu an man masak ber kha huirem Herodas ani a hepa chen na in ani chia ti po fiana aom lova bong in ruak an hal ang taviau mai huirem Herodas hi let rajen fa pani in yairipok Vishnu naha kaisam lei kai mi ani aseilen na ero anu te in lam pechi awang lei kai yairipok police station huam chung ani nupui nei to ani nge nakina kan soidon thona in video record tu po man ani to a nongpok sek mai mi yulembam jivan chu nimin tlai khan an mana an vain mi pali an man to ani Herodas chung te po pechi awang lei kai atanga hnawtchhuak an ni ti Imphal Free Press chuan a report American singer Mary Milben point Twitter kaltangin Christian meichia te thlawang a hove a Manipur meichia te soisakna wangin karumani Prime Minister Narendra Modi yan hemi chungchang mi puima soichwa awangin lom omkati heng meichia te hi India fanu an ni ringot lova pathian fa te an ni mi ring zaum na le hlutna hi mitinta na poimo shremna na tak lek ko ni ro se ti chu ka du thu sa mani ati kumsom thum pariat mi African American Hollywood actress le singer hi Indian National Anthem Janagana Manale Om Jai Jagdish Hare asak wanga India mi te hriat hlo ni in tunhaya US state honor donga Modi juk jin tumpo khan Modi nen anin muto bok kaini lo dem vengot ai chuan athok na jok dewang chu ko tu malak na hnuaya kangpok pi mi pui chuan July ni som ni jan daruk atanga chiara darkar somli pariat chung poi khoi tu te manvek turin Manipur sarkar ankara an ultimatum a hian an malak zui zel dan tur ero tarlan anilo meiche pani soisakna thukal zel ato bulle thilom dan tlang pui chu kan soi to a kha viral video khan ngong anei chozel dan kan thlir don ani kan riat angin meiche pani soisakna video mutule hretu a piangin andema meitei te point soi ngai na an threlova thiam thu soi tur an nei hlollo video viral nu July ni som ni nimin khan karan thapar chuan dawaira meitei professor homen thangjam a interviewa meitei professor chuan mainili thil thlengkha soimam ngai na omlo phatrual lo swal ani ati India Court Sangber Supreme Court Chief Justice of India DY Chandrachud chuan Central State Sarkar chu natakin akhakta a tuna hma langhal ro u ani lo chuan Supreme Court in hma ala don ti in warning achwa a Central Sarkar po angoi thei ta big lova Union Home Minister Amit Shah chuan Chief Minister N Biren Singh chu bia in engemo direction apengei ni in alang Chief Justice of India Luile tuna Rajya Sabha MP Nimek Ranjan Gogoi po atongchhuaka soi ngai na po omlo alung chet thlakin awan duai thak tak zet ani ati Prime Minister Narendra Modi thusoi ero rundala ti niom takin Manipur chungchang asoyemo kanti lain India ram Chief Minister Jongjong a mertela meichiale naw pangte himna ngai poimo turin Chief Minister te ashil Modi hian anaw Biren Singh thupmoi atum hleti ariat Manipur fanu te chunga thil thleng hi ngai dam thei ani lo thil swal ti tu te hrem anni ang ati boka hei zong hi Manipur boina chungchanga Modi anka ani Manipur Chief Minister N Biren chuan poi khoi tu te death penalty pek adu thu asoya an pek ero arinom cha lo Mizoram Chief Minister Puzoram Thangapo Twitter kaltlangin atongchhuaka vai phei meiche pani soisakna video mu a hreomin min thong hle kan unaw te torna hi ngoi rengin kan thu bodon emni nilul love Manipur hian permanent solution amamoa Central Sarkar chawin ati fel thei ati Tripura State Arammi diktak Indigenous Tribal Khwaitu Tibra Motha Chief Pradot Manikia Debarma po atongchhuak ve tabok Tibra Motha Chief hian video minute ni lai siama
Manipur sarkar dem nale tribal te an thlop thu apuang India ram hunlai lia meichia te chunga swalna athlenin meichia te tan kan ding thina North East India kan pia loka hetiang thil athleng hi kapian atanga za thlak kati bertrum ani Manipur sarkar le official ten mo an phurani voi tam tak Manipur police ten tranbik an nei thu kan hethina internet an offering awangin thil tam tak kan hrekim lova he video hian Manipur police ten thlop bik an nei ti ati chiang hle atibok Outer Manipur MPR Lorho S Proje chuan hetiang thil zongjong hi Chief Minister N Biren Singh mo ani banna athelu lawani point ban mia mai turani ati Trinamool Congress maiche MP Mahua Moita chuan BJP sarkar demin India ram chu ramlung chiat thlaka an siamani sarkar in ma alak thainan Manipur Chief Minister hi engtiknge aban don ati Manipur Naga MLA somte chuan Nimin Khan Langola an convener le minister ni bok awang bo neu mai hovin press conference an naya bi phai nom khua a thil thleng hian Manipur boina kal meka meichia te chunga swalna ana satzia atar langani anti Naga MLA te chuan chia tok chungte an tor pui thu le chom dolna an hu nge an du sak thu an soi tun din huna inpu mo ahun lova boina atop thainan nam tinin thei top kan chwa apoimo antibok Meghalaya Chief Minister Conrad Sangma Point Nizan Khan Manipur thil thleng adem thu apuang ve a hetiang thil hi thlenglo turan yasin sarkarin natakin dan le koro se ati Mizo meiche in sui khom pol le Naga Mothers Association te point meiche chunga swalna andem thu an puang ve tabok Supreme Court rorel na chungchang chiang deu zokin han bi chiangila athome July ni som ni Supreme Court Seshona Khan India Sarkar ayo Attorney General of India Venkatramani le Solicitor General of India Tushar Mehta tepo antela court chuan video viral chungchang soin Human Rights Bochiat na nasatak ani ati a tun hun hi sarkar tan malak tak na hun ani ati Supreme Court chuan Union le State Sarkar chu mainly thilkheng chungchanga mala turin ati a an malak na update arang theyang bera peturin ati boka voin July ni som ni pakhat hian Supreme Court chuan angai twale donani Central le State Sarkar chu an ngoi thei to lo Supreme Court order ani angin ti tur ko tin abituk kha atuk le voina ngai twale tur ati miawa wangin sarkar achalo theilova nizan dar som kheng khan mi pali man anni to a rin ain an laman claim jok hle Meitei Lipun Arambai Tengol Kanglei Pak kan balup Wal Meitei Council Meitei ST Demand Committee Hruai tu tepo manve sela bi phai nom runna atel an member te an khachiang viawang Pawngsual le inthahna case dang pali July ni som ni khan ku ki zomi mar MLA som te chuan press statement an siama mainilia bi phai nom khua thil thleng ti lo ku ki zomi mar maichia te Pawngsual le thana thil thleng palidang alom thu an puang Pawngsual le inthahna dang te chu khopi bung imphal konung mamang wiripok venga cheng kukinu le afanu pani te chu tha anni a meitei miswal te hian Pawngsual masalova antha arin omlo imphal che kon kuki meichia pakha churuk bo ani a langol le ngarian hila tumni Pawngsual ani imphal porompata nursing student pani chu kothlera hnawtchhuakin an soisa a Titurin an kalsana ma se maktak main andam hnawtchhuak hlo porompat munazirlai meiche pani chunga thil thleng le bi phai nom khua thil thleng meiche pathum sarwak video viral kha thumhun ani lo tin imphal khopui chunga rilrupa ngai lo kukinu dongai chin po tha ani meitei ten tribal meichia an that te hi an Pawngsual deu vek ani Kuki MLA som te chuan an MLA chanpui vungjagin walte soisak ani dan chui chiang turin CBI te chuitir an phuta David Thik soisak ani dan po nammo le toro tezia ani antibok meiche sarwak video adar nu loka David Thik soisak na hlimthla chu interneta thedar ani le ta a hei hi chu video thar ani lo ti kan threvek amaro chu thedar le hi apoimo ani July ni hituka Bishnupur district Lazakhwa anbeituma David Thik an soisak dan kha anun ron thla ka meitei miswal ten chapole portaka thalak anloda thakher kher ero
kan van nei pui ni in alang ke ni lam chuan in do na video le thalak hrim kolemo da thattum lo ila thil poi thei chu mani mobile tanga pai bonghal kha a him bera nang chia ka thonang che midang thon su ti ai chuan ramle namtan delete mak mai tur mei teiten kan che na video le thalak te the daran chak dona tumpo an tum thar hle don manipur ponom te thlengin kan mobile tlang mi te ti mel hem thei thil kol lo turin ifim khur tlang ang u mainstream media te chuan david thik soi satu jingami mairang bam romesh mangang anron tarlang ve tangenge boka July ni som pakwa video viral khan hong thajok anei tanwal mai maireng bam romesh kha kumbi constituency bjp mla santi kumar tiahiat lar sanisam premchandra singh security guard ania sarkarin adu phot chuan olsam takin aman thei parliament session niminami thirlet na toite kan han siamange July ni som ni khan parliament session tran ania Rajya Sabha lama chuan opposition ten thildang zongjong da thari a Manipur boina soiho an phutlata Rajya Sabha opposition member te chuan rule 267 nuaya demand an siama ma se chairman vice president Jagdeep Dhankar chuan rule 267 hi anhorani BJP sarkar hian Rajya Sabha Manipur boina soiho adu loti achiang hle opposition member te chuan rule 267 angin dilna thlen ma se Rajya Sabha chairman chuan member te chanvo angai poimo lo Rajya Sabha rules of procedure and conduct of business in the states council under rule 267 nuaya chuan Rajya Sabha MP 2 point chairman hena ziakin thungai twa turte ramchunga thil poimo dang machon mek aom chuan ngai twa masajok turin angen thaya opposition leader le congress president nibok Mallikarjun Kharge chuan hun tamjok nyatin rule 267 nuaya adilani ma se Rajya Sabha chairman chuan rule 176 nuaya hun toite darkar chanve lek pek RMT a chu opposition member ten anpom thailo ani nisomriat deutho boina akal to a darkar chen ve chung lek chuan han lip se namhan aom lo eng anga kadang nal tha point asoi thui man viau lovanga discussion ani angin darkar chen ve hichu BJP ril ru chiat jalan na pakhat ani BJP lal nu kumsang ni somparuk nulama Rajya Sabha hian rule 267 hrim hi man ani talo hrimma opposition member ten rule 267 nuaya burning issue soiho andil na voikhat ma anlapom saklo winter session liamta pokhan China border issue le thilman kaisang chaklutuk chungchang soiho Putin rule 267 hi anlo dil to a chairman Dhankar chuan dilna pariat lai ni chungin anhol man vice president Masa Venkaya Naidu khan demonetization chungchanga voikhat rule 267 hi apoma khati hun lai khachuan boina siam tur opposition member anlatama BJP lalnu kumsang ni sompali atanga Rajya Sabha voikhat cha rule 267 nuaya opposition te dilna anpom sakthum ani India ram hi democracy tia soithei ani ta chia lo mipuin palai kan thanga kan palai ten soidu an neite soina hun siam sak an ni lova opposition member te chanvo nol sakna hi democracy ram lian bera thleng tur ani lawasin BJP ngai dan chuan parliament a soiho turan duan loksa daily business aya thil poimo soiho ngai engma aom thailo ti in congress right to P Chidambaram chuan mars tha khan alo soito Lok Sabha lam han clear la ila Modi chuan opposition member teril ru ruai koi tumin ngai sak tak niom farhanin P Sonia Gandhi bula kalin ahrisel nate azot kwala ngai tua tak ni se an ina avato thaite lulnen Lok Sabha session a camera thachi atamve bok e mani Lok Sabha speaker Om Birla chuan session chol chunga member hluile nilai thite misom pakate sunan tlaidar mi thleng session atitopa soiho na hun an nei theitalo parliament pona Modi chuan kamni khat asoya chupo congress state sarkar te mertel tralin biren thiam lona ape hel thiam hle hremnana takpek an niang hei hi kan tiang ti te hi chu politician te soijin ber ani a kan riat savek ani Manipur boina a solution tur lam hi
soichuak tura beisei ani lain abe boma tlingtlak atum ni in alang RSS agenda ti hlotin tumrana parliament session kalpuitum BJP tan chuan video viral kha thillom omtak ani thei Forest Conservation Amendment Bill hi mi puisoi sele dodal na po omlovin atlang mayang ti ahlaw omngot mai Joint Parliamentary Committee chuan Forest Conservation Amendment Bill chungchang hi report phek zani pakhata cha an thelut to a Joint Parliamentary Committee JPC chuan State Sarkar Department le Ministry atangin Forest Conservation Amendment Bill chungchang ngaidan sangkhat jathum pakwa alu thu an soya JPC member zinga opposition MP pangate point Forest Conservation Amendment Bill hi an thlop lawani chuti chungchuan JPC chuan soihlo Forest Conservation Amendment Bill chu apoma akwang kwa ta ani mithiam le state sarkar te chuan Forest Conservation Act FCA primbula hian thiltum national target chu kumsang ni somsari atang chuan oruak thalo siam chwa lo ti ani a chu ti hlotin thei an ring tak lova net zero emission by 2070 a hlotin lo chuan dan hi siam thalle angai dona avabuai thak omve anti tin FCA dan butai tilhi van adinium ti ania South India le North East India hindi mangve lote a huam zolo antibok adan tak lu ma point abe boma abuai ngal ani tabermai soilober nita chu FCA dan tharang chuan international ramri line of actual control le line of control te tanga kilometer zabial chunga maso naru rail kongpui sipai kem army base military station adang siam turin forest clearance angai to don lova North East state te akhoi vekani tin rail kong le public road sira ram 0.10 hectares chungchu forest clearance angai lo bok tin FCA dan tharhian kumsang khat zakwa somkwa paruk Supreme Court thutlukna Godavarman judgment akal tleta 1996 Supreme Court thutlukna ang chuan Forest Act hian sarkarin ramngo anga arikot te ahuam vekani India sarkarin ramngo humhal atum na hi athahle a chuti rualin international border rula state le tlang min ham te tan kilometer zabial chung strategic thilaman mai thei tura siam ani hi apoina lai ani a handu longot donila China in minrunta se Mizoram Manipur Arunachal Pradesh anga te hian sipai hun pui changklung tak airbase wan pui omkhop kan nei meu lova forest clearance ahar satawangin development le strategic project hi athuan of fo mayani enge in ngai vedan le